Jadi siapa raja di guru rose julu manomonomo mana pade dulu hal itu lain. Iya. Jadi melakukan musik tumpar mula gabe margula horas kami nak di kebunya lamanon di nauhok na tutu nami markebunya laman. Neng mga dia kahami ang kapilopan na napato akan na marhamarang isong soni dong di raja di guru bere. Bag memang dia gabe di horas. Jadi malada mak bolon itu kita suruh siapa parna dua nama tukus bayagok nak hindi jawan deh dus marohata tapasahan matu guru beri deh ade buat sini jadi soalnya mah bolon siap kami akan hula bu pemparan na dua nak kami nak marhamarang dia murah jadi guru beri salubuna nungatuk sikop atau pertikiano di nomor penyanon ala nong kiring atas doha